Kuvele igama likasomatekisi odumile KwaZulu-Natal umnumzane Mfundo Gcaba njengowakhokhela umnumzane Mzowethemba Gwabeni ongomunye wabasoli ecaleni lokubulawa kwesihlabani se-hip-hop aka Forbes nomngani wakhe uTebelo. Imali-ke eyevile ku-800,000 wamarandi. Lokho kuvele-ke izolo ngolesithathu enkantolo yemantshi eseThekwini ngesikhathi umshushisi umnumzane Elvis Cweka efunda incwadi efungelwe umphenyi waleli cala umnumzane Bob Pillay. Pillay uthi-ke bakwazi ukubamba laba basola ngokusebenzisa ubufakazi obuhlanganisa amarekhodi ezingcingo, ama-tracker nezinto-ke noma-ke ezinto nezithombe emnyakazo noma-ke okuyi-CCTV. Uthi-ke amarekhodi ezingcingo zikaGwabeni akhomba ukuthi-ke washayela inombolo exhumene negama-ke likaGcaba. Akhomba-ke ukuthi washayela inombolo exhumene-ke negama likamnumzane Mfundo Gcaba ngaphambi kokuthi-ke kufakwe imali kwi-akhawunti yakhe. Ngemva-ke kwesikhashana eshayela ucingo kwangena-ke imali ewu-803,455 kwi-akhawunti-ke kaGwabeni. Le mali-ke yayiphuma-ke enkampanini eBright Settler noma-ke ngokwamarekhodi ale nkampani umnumzane Mfundo Gcaba noma-ke ongumqondisi-ke wayo. Kwi-reference yale mali kuthiwa-ke kwakubhala ukuthi-ke consult kuze noma-ke kuze-ke kulahleke umkhondo womsebenzi-ke okhokhelwayo. Noma-ke sisaphenya kabanzi-ke ngalokho ukuze-ke sithole umnyombo walokhu nezinye-ke izinkokhelo ezenziwa ngesikhathi-ke kuhlelwa noma-ke sekwenziwa lamacala kufunda-ke uCweka. Uthi-ke abasola bakhokhelwa-ke ngemva kokubulala laba babili yize-ke bebeqonde u-aka. Uthi ngemva kwalokho uGwabeni wakhokhela-ke laba boshwe nabo nezelamanzi zakwandemande ezimbili eziyamanisa-ke naleli cala eziboshwe-ke eSwazini. Kuvela ukuthi-ke uGwabeni wabeke sekhokhela izingane noma-ke izingane zakhe esikoleni-ke u-90,000 wamarandi. Le ncwadi-ke iphinde iveze ukuthi amarekhodi ezingcingo akhomba ukuthi-ke ummangalelo uLindo Kuhle Mkhwanazi, uLindani Ndemande noGwabeni babe sendaweni-ke okwabulawa kuyona aka ngesikhathi-ke sesigameko. Utshele inkantolo ukuthi-ke owayeqaphe okwenziwa ngu-aka ngesikhathi sendaweni yokudlela iWish ku-Florida Road eThekwini kwakunguLindo Kuhle Ndemande njengoba-ke kuvele ukuthi noma-ke ikhadi lakhe lakwa-Standard Bank lathenga-ke ukudla kule ndawo ngalolo suku noma-ke ngosuku lwesigameko. uCweka uthi-ke ukusola noma-ke kusola ukuthi-ke esinye sezelamanzi sakwaNdemande eseswazini isona-ke esadubula u-aka. Kule nkantolo kuphinde-ke kwadlala-ke isithombe mnyakazo ngesikhathi-ke noma-ke isithombe mnyakazo zokubulawa-ke kwe-aka kanti ngesikhathi sidlala uyise kumnumzane Tony Forbes akazibonanga njengoba-ke ebesithwe ngabaqaphi bakhe. Leli cala-ke lizobuyela enkantolo ngomhla ka-2 ku-Ephreli kulo nyaka.